D'abord, il faut déplorer la mort de ces dames, personnel humanitaire dédié pour la cause des enfants congolais. be na mbere tubabajwe n'urupfu rw'umukozi w'umutegarugori wakoraga ibikorwa by'ubutabazi wari waritangiye abana b'abanyekongo. Ndizera ko binyuze mu matangazo twasohoye ejo twabonye umwanya utari uwo kubaha icyubahiro bo gusa, ahubwo twanabonye umwanya wo guha icyubahiro abakozi bose b'ubutabazi bitanga cyane mu bihe bikomeye by'igarurirwa ry'ubutaka. Nimwibagirwe ko u Rwanda ari rwo rwohereje cyangwa rwahinduye Goma na Bukavu ahantu ku bw'amahirwe make bakorera ibyaha, kandi si ibyaha gusa ahubwo mu by'ukuri bimuri intambara mu mijyi. Mwibuka ibyabaye mu mwaka ushize ndetse n'ubunyamaswa bwarangaga ibyo bikorwa. Abakozi b'ubutabazi n'abantu bitanga by'umwihariko, kandi ndibwira ko twe uyu munsi twashyize imbaraga nyinshi iyo tuvuga by'umwihariko iby'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, kuko dutekereza ko hagomba kugira igikorwa vuba na bwangu mu gutanga ubufasha bukenewe ku baturage bahari. Ndetse n'abakozi b'ubutabazi ni nabo batubwira neza ibi habera byose, harimo n'ibindi byaha byose. Kubw'ibyo rero twababajwe cyane n'ubwicanyi ndetse n'abandi banyekongo baguye muri ibyo bitero. Hano rero birakwiye kwibutsa hakurikijwe ubutumwa bw'itangazo twatanze ejo ko twavuze ku iperereza, kuko iperereza ari ryo rizagaragaza ukuri. Njyewe sinzihutira nkamwe kuvuga ko habaye ibitero bya za drones n'ibindi kugeza igihe iperereza rizabyemeza, ariko tuzi kandi nk'uko Antonio Guterres yabivuze mu myaka ishize, yavugaga ku ntwaro zihambaye, yavugaga kuri ibyo bikoresho byose. Tuzi amayeri ya se n'umwana n'urugomo bakoresha. Niyo mpamvu muri iki gihe ari byiza ko twifata tugategereza ko iperereza ritanga amakuru arambuye ku byabaye. Ku bindi bisigaye, twe twiyemeje kandi twubaha amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi. Ntidushobora kwinjira muri ubu bwoko bw'ibikorwa, kuko twubaha akazi gakorwa n'abakozi b'ubutabazi. Ni nabo batanga icyizere ku baturage bacu babaho ku butaka bwigaruriwe. Rero ku bijyanye n'inzira y'amahoro muvuzeho, ndibwira ko hano hakwiye kwibutswa ko twatangiye inzira y'amahoro cyangwa ibiganiro n'u Rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi 2022. Ubu tugeze mu mwaka wa 4 ku itariki ya 15 Ukuboza 2024. Twari tugiye kubirangiza, ariko muzi byabaye. Si uko gusa se ataje bivuze ko u Rwanda rutaje, ahubwo twabonye uburyo umutekano wagiye uzamba nyuma yaho, kuko mu by'ukuri igitekerezo cyose cy'amahoro cyangwa ubushake bwose bugamije guturisha ibintu bibangamira bikomeye inyungu za perezida w'u Rwanda, kuko kuri we ubukungu bwe ntibushobora kubaho hatabayeho uku guhungabana k'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo akomeze ubwo busahuzi cyane cyane ku Rwanda nk'uko twabivuze kuva na kera. Kubw'ibyo uyu munsi bigaragara neza ko niba hari umuntu udashaka rwose ko amahoro agaruka n'u Rwanda. Mwabonye ibyabaye muri Uvira nyuma y'isinywa ry'amasezerano i Washington. Mwabonye uwarashe yaturutse he, uburyo amasasu yarashwemo, uburyo hakoreshejwe drones ziyahura ku basivile n'ibyakurikiyeho byose. Sinshaka rwose kurondora urutonde rw'ibikorwa byose by'urugomo byakozwe muri icyo gihe. Hano dufite umuhuza w'umunyamerika usanzwe utandukanye n'umuhuza w'umunyafurika w'icyo gihe u Rwanda rutahaga agaciro kenshi. Aha ndashaka kongera gushimira Perezida Lorenzo witangiye cyane iki gikorwa, ariko ku bw'amahirwe make ibyo ntibyahuriranye na gahunda za perezida w'u Rwanda. Ariko hano dufite umuhuza ufite ubushishozi. Nimwibagirwe ko mbere y'uko tujya gusinya ku itariki ya 4 Ukuboza twari mu rwego rw'ubugenzuzi bwo guhuza ibikorwa by'umutekano n'akanama gashinzwe ibibazo by'umutekano. Twari kumwe n'Abanyarwanda, Abanyamerika bari hagati, kugira ngo
dusuzume inshingano za buri wese. Twe twatangiye ubukangurambaga nk'uko biteganyijwe mu mugereka w'amasezerano ajyanye na CONOPS kugira ngo dukuremo abarwanyi ba FDLR bari mu gace gato cyane k'igihugu ubusanzwe kagenzurwa natwe, kandi ndizera ko kuri iyo ngingo mugomba kuba mwarabibonye ko hamwe na MONUSCO ubu tuvugana hari ibikorwa birimo gukorwa byo gucyura bamwe muri abo barwanyi ba FDLR ari bo banyarwanda. Ukuri nuko kugira ngo ikibazo cya FDLR gikemuke neza, abanyarwanda bagomba kuva mu bice by'igihugu bigaruriye, kuko ubu hariho ikarita igaragaza aho bari. Tuzi hafi ya bose aho baherereye. Abahuza b'Abanyamerika barabizi, Abanyarwanda barabizi, kandi twe niba ingabo zacu zigomba gukemura iki kibazo, ni ngombwa ko Abanyarwanda bava ku butaka bwacu kugira ngo dushobore gukemura ibibazo byaba byasigaye cyangwa iby'abasigaye. Niba rero mutibeshya, imibare yatangajwe mu nzego zitandukanye z'ibiganiro, ariko uko byaba bimeze kose, nk'uko duhora tubivuga, twiringiye ubuhuza bw'Abanyamerika. Ni ubuhuza bwadufashije uyu munsi kubona by'umwihariko ibihano bikomeye cyane. Wenda si ibyahawe abantu ku giti cyabo, bose bakaba ari abasirikare bakuru 4 bagize uruhare rutaziguye mu byabereye Goma bibabaje. Bityo rero ibirenze ibihano, aba bagomba kubazwa ibi bikorwa by'ubunyamaswa imbere y'ubutabera. Sinshaka kwibutsa hano ko ingabo z'u Rwanda zikunze kugaba ibitero ku ngabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ntimwibagirwe ko hari abagabweho ibitero bagatakaza ubuzima bwabo. Ntimwibagirwe ko barashe kajugujugu ya MONUSCO. Sinshaka gukora urutonde rw'abagiye bagaragaza agasuzuguro mu nzira y'amahoro, ndetse no ku bagomba kuba abarinzi bayo. Ku bisigaye, twe nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndongera kubivuga mu ijwi riranguruye, turateganya kubahiriza cyangwa twubahiriza ibyo twiyemeje mu rwego rw'amasezerano no kuruta u Rwanda. Dukeneye amahoro ku baturage bacu, ndetse no kugira ngo dukomeze ibikorwa byacu by'amajyambere. Nta gitangaza kirimo, tuzi amayeri ya se n'umwana, gushukana n'ikinyoma, kandi nabonye amashusho y'amakamyo n'abantu baturuka mu Rwanda baje kongera umubare w'abigaragambya mu myigaragambyo mu by'ukuri itari yo, aho kwari ugukina ikinamico Goma. Goma ikaba ishinyagurira abantu buri munsi. Goma yashinyaguye abantu mu buryo ntashaka kwibutsa hano. Ntimwibagirwe ibyabaye muri Mutarama y'umwaka ushize, bigaragaza urugomo rwabo. Iyo baza ko babubahiriza uburenganzira bwa muntu by'ukuri, ntibari kuzigira baba i Goma, kuko mu kuza i Goma bazanye urupfu rw'abibwe no mu nkambi yabo bwite. Sinshaka kwibutsa ibyabaye ku wahoze ari mugenzi wanyu, aho nta busabe na bumwe bw'iperereza bwigeze bwumvikana. Ibyo bigaragaza uko imitekerereze yabo imeze. Ikindi kandi, uyu munsi gushaka gutera ubwoba, kubuza abanyeshuri kujya mu mashuri yabo ngo baze gutanga ubutumwa, nubwo bashobora kubona abantu bahaguruka, mu by'ukuri ni uko abo bantu baba barwanira ubuzima bwabo, kuko ijwi ryose ritavuga rumwe n'ubutegetsi rihanishwa urupfu cyangwa gukubitwa ikiboko. Muzi ibyaha byose bihakorerwa. Uko byaba bimeze kose, twabonye urugero rwa Uvira. Igihe bahava, niyo mitekerereze iri mu mitima y'abaturage bacu i Goma, niyo mitekerereze iri mu mitima y'abaturage bacu i Bukavu. Ndizera ko uyu munsi buri wese abona ko abigaruriye ubutaka bwacu atari abo kwakirwa neza iwacu, kandi bakwiye gusubira mu Rwanda. Byibura ku ngabo z'u Rwanda, naho ku basigaye bagomba kujya mu nzira ziteganyijwe, by'umwihariko gahunda yo gushyira intwaro hasi no gusezererwa ku rugamba nk'uko biteganywa n'amasezerano y'i Washington. Quoi qu'il en soit, nous avons vu l'exemple d'Uvira. Lorsqu'ils en sont sortis, c'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Goma, c'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Bukavu. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait,
les occupants en premier, qui ne sont pas les bienvenus chez nous et qui doivent rentrer au Rwanda, en tout cas pour les troupes rwandaises, et pour le reste, ils doivent aller dans les processus qui sont prévus, notamment les processus de désarmement et de démobilisation prévus par l'accord de Washington.